20 na binarsangapan amat taraja nakasuripada damang dainang naksaduna kamu na makahulong hami nabukas ng hami upang kita mulihan sa matapabing kabasay na mga liya dihita kesempatan pagkikian talungoy makasihatan buhi kadipang buhi dibagas na martuaon tupe dibagasan si taon na narudok kami so kasulong pembulon ima di parlawan idahahang ng bostang nuaing tabarug-barug di bagas namin namanginang ison katorangon namin ma songon riwayat manang jumuro ni abang kami ng jumulo di alap 2 tahun iya kami pinokori damang dohot dainang nong jumulo na di pajugon o kusinopa pituma tulumayana opat buru siakangan ima abang kami nong bostang nuaing tabaruk-baruk di bagas namion marhaso hotam ma abang gamion ima na mangalak buru ni rajai buru si majutak sian huta pangruran persuburan di basa-basa hotu hatta ma di dahahangon 5 danak tolu mayanak ngami 2 buru nami amanginang di bagas sa partikulado beon yaka yanakon namion nian tohomai molo anak ngami ima pangguaran marapajuon ni dahangon ima sidipos nunga marjalang dala nunga mangarato di Kalimantan ia si nomor 2 buru nami namar buar si desi nunga naik si kulian siapa kuliano dala oma nahirim barang naharap biar rohana ikut berengon ni bapak kodau wisuda indah ia anak kami si nomor 2 si Jeffrey nunga tamat ni ano siya di SMA tinggal di Hutaod do buru nami si nomor 2 buru si Febrianti baru tamat siya SMA alani situasyon na yang dia disakapi roha na yang melanjuti mana perkuliahan melalui testing alai pas di momen parlawan ida hangon gabi terkendala mak ia anak kami siapudan ima si Rizal na hudul di Pasikulaan SD Kalasonom di Pasikulaan dobeon amangina di hadirion nami tungtung di partikiro mangidu hami doho kumos asa toktong mabuang kamuna di bagasa tangyam na mangulu tamata pabling basay asa saluhuna na sinakapan di rohanami terlumuy ma dia kaya nakon namyo buhi dapat akka cita-citana terlumuy ma di sitaw nonot ibu tarapun roha dohot pikiran di nasida terlumuy tongoni di akang ngami nagabalu tetapi lewat tuhata gugu dohot pikiran na torang di nalau madalani situasi na sangat kuraton nian perlu kapotohon nami anonggo akarencana nanaing sila honotor di bulan naro ima na marhite-hite nanaing marbogas anak ngamion alai amang raja inaksuri pada tohoma sama indokon di negara dada si manuk-manuk
si Waktara Dora dari situ tupuk siahut ngomoni roha songoni mah horoa silakona songoni mah horoa pardalanda lau songoni tulus dahahangon lau manda foto Tuhanna alani amanginang gumos itu tutong pangidon nami asa tokong mabuat kamu hami di bagas datang yang muna asa margogo hami lau madalani situasi do takapatikian kaporsan Tuhan dan Tuhami songo lima songo jujur ngudu ni dahahangon nian di pasahiton namasa tu abang ngamion berusaha do hami mabuan duak kaparubat baik melalui medis do akka dokter dohot rumah sakit alai songonima koro apa dokon itu hatta jadi parpinopawan ni gamang dohot nainang nahinan dah memasyakangan bahwa si nomor 2 ima iboto nami na hupa-huta kami tu marga Nabi Dukulu si nomor 3 iboto nami na hupa-huta kami tu Pajaidan si nomor 4 na hupa-huta kami na hupa-taruh kami hupa-huta kami tu Nainggolan ia anak si nomor 2 au sendiri mengalak buru nirajai buru pasaribu siap kuta rianiade pas persuburan ia siap bulan nami ima anggiku di sebulan siamkon mengalak buru nirajai buru Pajaidan songonima oh ibotokku siap bulan nah umpah kami itu 5 juta jadi songon jujur ngolu na umpah kami nakin pargelengon ni damang nahinan dohot dainang nahinan itu mahami alai di bagasa borngin na hulumon gabi mo rumah bilangani hima di parlawani damang na burjon mo rumah bilangani siyan na bidudia kami gabi honom ma sonari mamanginang sa halinay gumos pangidoon nami Tuhamu sa luhut na makolongi kami asa tokong mabuag kamu kami di bagas datang yang muna na mangulo asa marbinagi marpanangi amat taribata siyan harajaon nai sa luhut na maya kahatapoda hataka si paingot terlumoy ma tuaka geleng kamion tuhatama napatuluson tuhatama napasautoni di tonga-tonga ni keluarga nami